Haj, dragi moji. Moj današnji video je negdje imao želju pričati malo o djeci koju danas svi nazivaju visoko osjetljivom djecom. Oni to stvarno jesu, no međutim to nisu neka novovjeka djeca i nije neka nova priča, samo se nešto malo više pažnje počelo posvećivati njima. Ja spadam u kategoriju visoko osjetljive djece i to sam spoznala tek kad sam rodila svog sina, jer do tada niko nije baš nešto pretjerano pričao. A kako ih prepoznati? Prepoznati ćete ih po tome što vole biti sami, a ja sam voljela biti sama, voljela sam pričati sama sa sobom. Spašavala sam sve životinjice, biljke, tratinčicama sam pomagala da se vrate natrag unatoč tome što su ih ugazili i tako dalje. Dakle, to je samo jedna od karakteristika. U trenucima na mene ništa nije išlo ako ja to nisam probala. Igrom slučaja danas iz pristojnosti imam majicu koja je obučena na pravu stranu, no međutim ovaj unutarnji dio, vjerujte mi, izdržat ću snimanje ovog videa da to bude. Ja dan danas sve majice preokrećem. Čarape me ne smiju žuljat, ništa me ne smije stezat i tako dalje. Mirisi su mi izrazito važni i tako dalje. Kreativnost je nešto što je velika karakteristika te djece i nemojte ih okrivljavati da lažu. Oni su samo u svom određenom svijetu mašte. I oni su ona znatiželjna djeca. Ono što je danas doktor Rajović rekao, ajdemo im pustiti da budu u svom čarobnom svijetu, pa nek krila rastu iz glave, nek trava raste iz sunca i tako dalje. To su ti visoko osjetljivi kojima treba kontakt sa prirodom i sa svim ostalim drugim stvarima, ali oni su izrazito taktilni za početak. Ja sam imala borbu sa svojim sinom iz razloga toga što smo morali probati sve. Dok nismo probali u pješčaniku kakav je pijesak, morali smo hodati bosi i dopustite im da hodaju bosi, jer to im je dobar connection sa prirodom, odnosno energetski sami sa sobom. Visio je na svim granama, oni su izrazito aktivna djeca. Ja sam ih u prošloj generaciji imala 5 u razredu, svih 5 je bilo različito, svako je tražio nekakav svoj način, tako da ih nemaju određenu karakteristiku, kao što nemaju ni ADHD-ovci, ni sve ovo ostalo što smo sad počeli nekako s guštom etiketirati te mališane, to je nešto što mi se baš pretjerano ne sviđa. Na svu žalost, većina mojih kolega nije educirana kako raditi sa tom djecom. Ne traže ona nekakav posebni dio priče, oni samo jednostavno su ona dosadna djeca sa 1000 zašto i 1000 zato, jer oni ne odustaju u onom trenutku dok im mi ne objasnite, dok njima to što vi njima objašnjavate i što su vas oni došli pitati ne postane potpuno jasno, oni ne odustaju. Dakle, svrdlaju do zadnjeg trenutka. O visoko osjetljivoj djeci pričat ću vam puno više na radionici. Ovo je bio sad samo jedan od uvoda da ta djeca postoje među nama. Dakle, ono što je jako važno, to nisu djeca koja su bolesna. Dragi roditelji, molim vas, nemojte pristajati na dijagnozu. Znate, moje dijete je visoko osjetljivo, što ću ja sad s njim i tako dalje. Ništa, samo ćete mu jednostavno dopustiti da bude to što je. Sve što mu želite pod navodnicima zabraniti ili što smatrate da je za njega opasno, za njegov život opasno, morat ćete mu objašnjavati toliko dugo dok on to ne prihvati, odnosno ona kao ovo dijete, dok ne prihvati da je to stvarno tako. Ne odustaju, definitivno ne odustaju od svojih nakana, jer jednostavno takvi su. I puno više ih zanima kako raste cvijeće, kako raste drveće i sve ostale druge stvari. Nemojte ih sputavati u svemu tome, dopustite im da budu djeca prirode, vodite ih što više u prirodu, budite što više s njima, posvetite im se, jer to je jedino što traže od vas, a kasnije će pronaći svoje društvo, svoju animaciju i vjerujte mi, vrlo brzo se oni prepoznaju i vole se družiti. O svemu tome dosta pišem i na Instagramu i na Facebooku, a objavljivat ću vam sada i na YouTube kanalu. U
pričat ću vam puno više na radionici, jer ovo je prekratki medij da bi vam mogla ispričati sve što visoko osjetljiva djeca jesu, što žele, na koji način se trebaju postaviti kao roditelj, kao učitelj prema njima. Pa prema tome vidimo se negdje u 9. mjesecu kad malo se zalaufa škola. Vidimo se na jednoj od radionica. Do tada zapratite me na Instagramu, zapratite me na Facebooku, vidjet ćete objave koje vas mogu zaintrigirati, ali postoje i knjige koje možete prošnjofati. I ponovo, visoko osjetljiva djeca nisu zločesta djeca, zločeste djece ne postoji. Ostavljam vam topli zagrljaj, jedan veliki poljubac i vidimo se nekim novim susretima. Mah, mah!